su razočarani i ogorčeni, ali nisu sva sredstva zatvorena za nas, a otvorena za njih. Uglavnom, i taj prohrvatski talas daleko jači nego li prosrpski, što je nelogično, s obzirom da je Srbija saveznik i Francuske, i Engleske, i demokratskih sila u oba posljednja rata. Mislim da oni greše ne samo prema nama, nego prema samima sebi. Francuska je mogla da igra i dalje veliku ulogu u Evropi, da se oslonila na svoje nekadašnje saveznike. Drugim rečima, na srpski narod, na rumunski narod, na poljski narod, na Čehe, na Grke. Ima nas dosta koji smo istorijski i tradicionalno podržavali tu istu Francusku, koja bi se itekako mogla suprotstaviti nemačkom uticaju, da nije podcenila te svoje saveznike. A i najmanjeg prijatelja ne treba podceniti. Bar oni treba da znaju onu čuvenu La Fontainovu basnu u kojoj i miš je kadar ponekad da pomogne lavu ili slonu. Sad treba ozbiljno se pripremati za novu fazu borbe, a to je borba za ljudska prava, za naš opstanak u tim krajinama i za opstanak Srbije i Crne Gore, to jest za pravo da nasledimo Jugoslaviju. Ta borba nije laka, ona se mora voditi svaki dan i svaki čas, a mi je ne vodimo dovoljno. Mi smo već ispustili neke šanse. Ja nisam osjetio u govorima pregovarača, recimo u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, da su naši i najviši predstavnici ozbiljno proučili Izetbegovićevu islamsku deklaraciju. Da su je proučili, njihov jezik bi bio drugčiji. Oni bi mogli objasniti Evropi suštinu Izetbegovićevog pokreta. Taj pokret je duboko reakcionaran, ali je taj tekst vrlo koherentan, vrlo lepljiv, vrlo prihvatljiv za ljude muslimanskog duha. Njegov cilj je islamizacija muslimana, to jest fanatizovanje muslimana. I sveti rat za islamsku državu, u kojoj ćemo mi biti raja, možda ne u srednjevekovnom smislu, ali raja u jednom modernijem smislu. Moramo se podvrgnuti zakon islama. To Evropi ne bi godilo kad bi bila svesna šta čini. Ona odobrava, ona priznaje nezavisnost Bosne, ne znajući šta čini. A mi ništa nismo učinili da analiziramo, da objavimo. Mi smo morali davno prevesti na engleski, na francuski islamsku deklaraciju. Ona je tek sad prevedena. Ne smemo se umoriti dokazujući istinu. Moramo je ponavljati. Isto tako kao što naš protivnik ponavlja svoje laži. Istina je siroče u svijetu, uvijek je bila, znate. Istina je retko kad bila u milosti. Borba za istinu je jako teška. Imati istinu još ništa ne znači. Treba je promovisati. Treba je izvesti na videlo. To je jako teško. Nje se uvijek boje.